decent vis, is nie 'n monster nie. Oh, daar is af. Oh shit. Hier is 'n mooi vis hoor. Al so 150 af. 2,5, 2,6 divers. Very nice. Hildag. Daar is hy. Magic Baits produce hier op by Pareldown. Daar is hy. Wys die camera. Nog 'n paar gooi. PB floats. PB op die bal. Macpac cooler. Macpac voer. Nice. Dankie vir die besigheid hoor. So daai was gevang. PB. Magic Bait. Dieselfde, gooi elke keer dieselfde. Custard deeg en die cooler van Macpac met Macpac voer. Beautiful. Dis die beste van Pareldown. Dankie vir jou besigheid. Want die ou se battery moet nou op pap raak. Ja ouens. Hierdie is 'n barber en 'n half. Babel. Staan so 'n bietjie voor my. Hy behoort aan pas aan die regterkant te kom. Kyk bietjie meer regs. Staan doodstil. Sit hy net diep in die water. Hy word nou baie naby te is. Waar 'n skafie lyn. Jou parafus, dis 'n moerse parafus die. Haha, boys, ons het hom. Ja, hoe lyk die dan? Dis 'n bal. Okay, relax. There we go. Macpac, food, duivelsdrek, ruby, banana. Yay! There we go. Pareldown karpie. Kilo and a half. Very nice, baie dankie. So, tip of the day. Duivelsdrek. Caught that big barbel. And a lot of fish today. I'll still see if there's footage. Banana. It's a nice thick banana. I have to take the cap off to actually apply it. And then the ruby. It's a nice bun spice. Very nice. Works well. And then obviously the Macpac feed with a Marfa powder in it. That was the bite of the day. Thank you very much. Please subscribe.